Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isa akong tinaurnong nga script dita, Emilia Bakay. Ila kum kaden lakay. Una, tay supay ang maigatang iti abastaw. May mayat samot no nayunan tapay lakay. Ay no, pangalaan ta kumaiti inayon ta Bakay. Nabambanno ka nagnag na di kalsada di kalman. Kat manukilo laang tinaurnong kaw. Orayin tamanen at ipanagbabasura. Ta sigurado nga ado ti maala ta ijay lakay. Hinton Lunes pa'y may ti panagbabasura. Ano santa nga orayin ah? Sabado ita lakay. Isupay no adda mainayon. Anya nga ron ti si dayon ta ita. Adda pay met nateng dita. Ado pay ti ugot ti sayuti iti arubayan no kayat mau. Ugot ti sayuti matakanayon ti si dayon ta Bakay. Ay nawaw. Ano santa ah? Awan met nga rod maigatang iti bangus wenno karnay. Iso nga ron nga ilakot ang tinaurnong nga scrap. Intun martiston. Nayunan tapay laeng tapno addaganas na nga itulod mo ijay junk shop. Naimbag nga aldaw mo, Fiona nakong. Kastamat kada kayo, Nana Emilia. Addala kum amantika. At dapay mat, Nana. Ikanak man iti 1/4 laeng nakong. Mabit laeng, ta isupot ko, Nana. Mantika lang kada tigatangan yo. Well, nakong. Isulaeng mo nga minti umanayan ti budget ko. Ayun gayam. Mabalin ka di nga alaak dagiti plastic ken karton an naurnong iti basuraan yaw. No, saan nyo nga ilako dagijay ah? Aywan masapul lang ang apilyen nyo, tani. Naglalaok mat, Nana. Ay nawaw, okay lang nakong. Isupay man nga inayon mikin ni tatam ahulyaw iti scrap nga urnungan may. Sige. Inton sumaruno, urnongak ti scrap dito istor ko, ta umay munto alaan no maurnong, Nana. Ayun man nga rod nakong, agyaman nakunay ah. Awan anyaman na, Nana. Adtuyan ti mantika, agat-gatangan nyo. Panagkunakit adumit ten tinaurnong ta nga scrap Bagay. Naimbaglaangan taado tim basura da itay. Un nga raw. Isupay nga igatang ta iti pangkusina ta. Isu na laeng taawan mo't ni Abel. Isardeng nakanumot ten ti gumatang iti scrap. Asino nga iti pangilakwan ta kadagita. Iti ayan ni Violeta ngay nga ta. At damot junk shop na dayjay. Ayun anya. Ipadas taman ngagpaiso ijay. Bayat nga ta ti presyo na. Saan ta nga amulakay? Ngam ipadas talata Imposible mo nulukun na tapayla ang ni Violeta. Ay nawo. Saan ta nga amo na niya't aday ti panunot na dayjay babae Bakay. Think positive lata alakay. Isaganam nga ruden na kita ta itulod ko iti junk shop. Kalpasan ti pananganta. Oh, at itibayad ti scrap mo, Tata Julio. Ha? Daytoy laang nakaw. Unta na. Adda reklamo yo? Ay nawaw. Manukilo ti inyag kong scrap aya. Kitain nyo ti listaan atata. Adda amin nandita. Agraman presyo. Nakita yung matiin kilok nga scrap itay. No awan pa nagtalag yung kanya. Timbangan tayo manina. Mabaling ka di nga ulitin tayo at timbangan. Ay katwa na. Mabiit lang ang tanay. Us-usaran dati timbangan. Mangyag kay tumanin no adda maurnong yung. Wag, makitan taw. Always open ti junk shop ko.
Saan kayo alugi? Tamayat ti presyo. Nangingina, ngam ti daduma adyang shop dito'y lugar tayo. Manot na paglakwam lakay. Awatan bakit? Ay nawaw, dayto'y laeng tinapaglakwam. Day talaang matintod ni Violeta. At dalistaan dita bakit? Ang mga no nagkamali iti kilaw lakay. Inulit mi nga in kilaw. Isulat tamay. Ay nawaw, imposible mo't dayta ah. Yun nga raw. Uray sakit sa anak amamati aday talaang tibayad ti scrap may nilako ta. Amangan mat no sa ti timbangan da. Day ta, tisaan ko nga mo bakay? Naperdi mo nga min ti timbangan ta. Saan ta maikilo dagiti ilaklako ta. Yun nga raw bakay? Saan ta nga amo no sasauran da tamatang? Ay, at dan sa gayam timbangan ni Fiona ijay ah. Mabalin nga taabuludin tayo itong sumarunaw. Wun lakay. Nakaskas daaw mo daytan. Adayo adakdakkel timbayad ni Abel. Iti scrap nga inlako taken kwa na idinapalabas a bulan. Yun nga raw. Dakal tinagdumaan da. Kat adupay kit diti intulod ko itayan ni Violeta itay. Schedule ti panagbabasura ita, Fiona. Ti adda iti nangisit a garbage bagla ang ti ibasuram, lakay. Dagiti scrap ngay. Ibatim pay laang dita, ta umay alaan ni Nana Emilia inton maurnong. Okay. Isupay mo't nga ilako da. Nakita nga agpaiso ni Tata Julio iti igit ti kalsada iti naminsan. At iturduron na akariton. Wen, isumot dayta ti may sa apangalalaan da iti kwartada. Mayat matkit di no adda kalugaran nga agurnong iti scrap tapnosan nga isupay am ay warwara dita. Wan mo't kit di ba kahit? Orno agtuman na iti plastik kan bote iti paradaan. Nasaysaya at manan ti kastaan na panunot mo lakay. Iti kasta saan amarigatan ni Tata Julio. Bakit? Itad mon kada Nana Emilia kan Tata Julio tinaorno nga scrap. Wen, ibagak to kadakwada no umayda dito store. Ibagam nga damot lang na urnong iti paradaan. Mapandalat talaan tayo supay. Sigurado amaragsakan dagijay no kwala kay. Kasimat nga min dagiti nga agasawa. Kaslawan anak da. Awan mat nga minan bibi ang dagiti anak da kadakwada. Day tamangipaw it kuma iti grocery no iso. Nga maawan mo't bakit? Inaldaw nga agpaspasada nga maawan mo't makita nga agpauit para kadakwada. Day talaangan agurnong iti scrap ti amok ama itulong tayo kadakwada lakay. Agpapada tayo mat ngamin amarigrigatan iti biyag tayo. Tinapatig akit at maitulong tayo kadakwada bakit? No maurnong, isupay agastusan da nga agasawa. 2 kilo abagas man, Fiona. Naimbaglaangan taimay kayo, Tata Julio. Idi pa'y may saal daw nga urayan kayo. Ay nawaw, adda ka di basol ko na kaong. Ah? Awan matkit di, Tata. Itad ko laang kumati na orno nga scrap. Iso ka di dagito'y nakasako dito'y? Wen, alaan nyo amin ang dagita, Tata. Ay na, agyaman aklaunay na kaong. Awan anyaman na, Tata. Wen gayam, adda kanupay na ornong ije paradaan. Mapanyon to alaan, ta isupay nga inayon yo. Asilot ka sa rita ki Jay ngay. Adda nila kay ko ijay, Tata. Kasarita yung tulat ta. Ay, anya nga minan tay kunayo agatangan nyo, Tata? 2 kilo abagas na kaong. Manuti bagas ita? 60 ti per kilo. Ngam oray ilibre kon kada kayo, Tata. Ay nawaw, sa anay na kaong. No ilibrim kanyak akit malugit istormaw. Ah, saan mat siguro, Tata? 2 kilo laang mat? Tigatang mo kuma iti bagas, kat igatang mulatan iti sidaan nyo kanina na Emilia, Tata. Ay nawaw, apay agimatang kapaylaang iti sardinas lakay. Wen ata damot kwarta ba kahit? Manulaang matday jay. Inlibre ni Fiona ti bagas. Anya, Iso nga daing gatang ko iti sardinas. pudno ka day. Wain bakit? Kita ang paitinyawi kong scrap. Nagadon lakay. Intid na amin dagita bakit? At dakit di kanupay di paradaan. Talaga nasaya at ti panagpuspuso dagijay nga agasawa. Win nga raw.
Manang nga asid ah. Isu na laeng tasaan ta akabailan asubadan ti kinaimbag da kadata lakay. At dati Diyos ang makakitkita bakit? Iso ti mang subad iti kinaimbag da kadata. Naimbag timay kayo, Tata Julio. Imbaga ngamin ni bakit mo nga da kano na urnong scrap dito ibaraw. Aywan, adda tata. Makitkita yung dagijay. Dagiti puraw asakaw. Wan tata, naurnong a plastic dagijay. Naginuman mi ti soft drinks. At damot laang lata anay nayon. Ay na, agyaman aklaunay Dominic. Awan ang yaman na, tata. Nagmerinda kayon? Nabsugak pa'y nakaw. Nanganak sakbay niya mayak dito eh. Alaan nyo nga ro dito eh. Tamirindahan nyo ijibalayo. Ay nadaita nakaw. Bibing ka, tata. Intad ti kapsat ko. Nakababain ka na kayo itasawa. Anya ko ba't pagpainan nyo ngay, tata? Adumit tan tinaitultulong yung kada kami itasawak. Kasta talaga, tata. Agtitinulong tayo. Taisot pagayatan ti apo. Anya ngay dagita nakasako a binagkatyo, Tata Julio. Ay kwa, scrap na gito'y, Violeta. Mala, muto yan ta ikilo ta, Tata. Ugasan mi pa'y kan bakit kaw. Nagkapon dagita ya. Intad ni Dominic. Ah, o sige, itulod yun to dito'y numaugasan nyo, tagatangag, Tata. Nalpasan lakay. Na mag-aanan. Wun, mabalinan ang mailako dagijay. Mapan ka pa'y man iti ayan da Fiona. Buludom titimbangan da. Ayun nga agpaiso. Apay da ijay, nalipatak mutun. Ibagam nga isublita mitla dagos. Wun lakay, mala, rugyam nga ruden ti mangisako kadagitoy. Tamapan ko buluden ti timbangan da. Wan bakit? Tapnusan da taman alukwan da ja a Violeta. Wun nariga nga ti agurnong iti may 1 kilo a plastay. Nakunampay bakit? Madimit, ano sa orin na pailaang da tao? Day talang arudin nga scrap ti may sa pagbibiyagan ta. Ay wun gayam, at dapay order ni Mari Lili a may 1 kilo nga ugot ti sayutay. Isupay mo't lang day taa. Idagas mo, itayan da, lumapan mo buludan ti timbangan da Fiona. Bakit? Fiona nakong, adda ka kaday. Fiona, Apay ka din, nana. mabalin a buludag ti timbangan mo nakong. Aywan anana, mabalin latamat. An-anon nyo ay titimbangan. Ikilo mi dagiti scrap nga itulod mi iti ayan ni Violeta nakong. Nay, adamot timbangan na ijay, nana. Adda ngam kasla sasauran na kami mo't. Anya? Manula ang tibayad ti intulod ni Tatam a Julio idi na minsan. Panagkunami kat saur ti timbangan na. Ay sos, day talaang agpaiso, anana. Isunsamot je pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo nga imay gimatang dito istor ko idi kalman. No kasta, saan lang gayam ada kami ti luklukon na. No adda ko masabali a junk shop dita, di may mayat manan. Aywan, adda dita krits ti timbangan, nana. Alaan nyo latta ditan. Agyaman unay nakaw, isublik tumula ang inton madamdama. No choice mo ngamin, nilaangan Violeta ti amumi nga adda junk shop na dito'y lugar tayaw. Duada kumakan ni Abel, ang insardeng beton ni Abel ta agabrod ka no. Ay kat ipadas yu latta ti agkita iti sabali a pangilakwan nyo, anana. Nang runa, numapanagnakan nyo aluklukwan da kayo matan ni Violeta. Oh, 12 kilos, nana. Ay, nawaw. Apay at 12 kilos laang. Di yung makita, aya. Kitain nyo nga titimbangan, Oh. Saan mo't akas ti kilo na idiin kilo, may? Nangikiluan nyo, aya. Ititimbangan ni Fiona akalugaran tayaw. Amangan no na perdi titimbangan na, Tata. Luklukon na kamin sa amot Imposible na perdi titimbangan ni Fiona. Ngamin, day ja timbangan mo't lang ti us-usaran na para kadagitila ko na. Wan nga road. Amangan mo't no day tatimbangan mo ti adda-dadail na. Adda kada kayo day No awan pa nagtalagyo kanya. Alain nyo lang ang dagiti iskrapyo ta ilako yu iti sabali.
No, dapay pangilakwan nyo Anya, una hatap no awanan ti adupay asauyo. Ha, pagpanunutan nyo pa'y lang amin datao mat itidakas. Kasano ngayon day talakay? At kita talahangat iti sabali a pangilakwan ta bakit? At dapay nga ta. Ipadas ta? No ipilit tamit ngamin nga ilako kin Violeta. Malugi tamit bakit? Un nga rod sweetik mat gayam day a babae. At least, napanagnakan ta apod no ti atap ta. Un mat kit day. Saan tan mailawlawan mangilako iti scrap kan kuana. Tano iso ti gumatang ay katawan malugi talaang lakay. Nalabasag na kapitan ni Tenda Violeta itay bakit? Apay ka no, lakay. Dagiti timbangan ng samot ti makagapo. Ha? Adda ka no nag-report iti barangay hall asaor ti timbangan na. Ay sus, day takit din. Dana na imilyangay nga ta. Nailako damot nga ta ti scrap da. Day tati saan ko nga amo, lakay. Saan ko pa'y nakasarita ti agasawa. Sapay la kuma, ta saan da nagpabiktima iti dayja of Violeta. Saan mat siguro? Binulod da mat titimbangan iti naminsan nga aldaw. Kumusta, Nana Emilia? Okay laang mat, Fiona nakong. Nadamag yung kadi, tinapasamak ka ni Violeta? Nay, apay ni Violeta. Binisita ka no, mat da kapitan ti junk shop na. Ay nawaw, adda nang i-report kan kuana. Adda, Nana. Asino mat? Dagiti kalugaran tayo lakit di alinukluko na, Nana. No kasta, adda na kaiturad anang ipabarangay kan kuana. Adda, Nana. Kitaan nyo kit di taamangan nuda kayo matipagpupudutan day jay a tao. Aywan gayam, inla ko yu ka din ti scrap yu ken kuana? Ila kumikuma. Ngam saan anatuloy tanaamuan mi asaor ti timbangan na. Iso aday jay, inla kumin iti sabalay. O di nakarkaron a pagpupudutan da kayo, Nana. Saan mat ada kami tinangi-report kan kuana? Agannad kayo latta, Nana. Amangan no iraman da kayo kitde. Da kayo magayam ti lumabas, Nana Emilia. Ay kwa, adda masapol mo, Violeta. May sa kayo mat siguro kadagiti nangi-report kanya-kanya. Ne, awan amumi dita agrason kayo pa'y lang amin. Ay nawaw, api akas tati pa nagsasaom Violeta. Ay di ka man makibiyang si ka Dominic. Lumabas ka lang no lumabas ka. No na ipabarangay kagapo iti kalukwam, aklonam ti bidot mo Awan amom iso adi ka agpakalaing dita. Di ka agbirok iti pabasulam, no ti sinuswitik nga aramid mo ti nakaibabay nam. Laglagi pam, a desisyon mo ti agaramid iti kalukwan. Iso nga awan nga rod dagduma a pabasulam, no di ti bagim matlaang. Ay nawaw. Agbalbaliw ka, anta bakit kamatag? Ammom ti husto kan saan? Kat no di mo kayat ti mapabainan, wano maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Ay, nawaw! No naireklamo kaga po iti dakas nga aramid mo, aklunam ti biddot mo. Di mo ipabasol iti sabali ti bunga ti linuloko nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.